знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы встретились. Вот и теперь. Тираж строится! Прямой эфир уже идет! Команду! И поэтому знаю сама, ничего не случится. И поэтому знаю, со мной ничего не случится. Гылыйын токсуз туркүнүгер, кылаңы да күннер турдулар. Эйени, кыйыны айкаллы, эхелер, эбелерилдилар. Өй сана күрүтүн чыпчала, өрөгөй ырытахиллер, өрүтүн дагы өспөккө, өйдөнө турдунар бу күннер. Күндү элге биттелеген улуктоокторун улуу кыйы сеттуон алтасылынан ис сүрөк бититтен ититик истиңник эгарделибит. Улуу кыйы күнэ өрөгөй мөрүлэх Эмида саньер курус меңектер долгутулах брахынник. Ие дойдуларын көміскү Расыя элбек ақсан нағнаруаттара bir кихи курдук турумлуттара. Олихигер сақабыт сириттен тылға қалбыт әжейдербит, иелербит, итенне эбелербит барақсаттары әме бейлерин сәмен кылаттарын киндерсилттере. Бейлерин харыстанмат үлелеринен улуу кыйыны ухансыбыттара. Күндү нәһилекпит олоқтақтыра, билигин келен турабыт, аға дойду олуу сәретиттен төннүбете, бойун учуталлар паматын ликтарылар. Оскола эдер учутала, аға дойду улуу сәретигер армияға ығырлыбыттара. Нәһилектен үйнен тақсыбыт, элбеғи эреннерер, эдеркен, эрчимнех берек учуталы болаттар, ие дойдуларын көміскелігер дурда қаққы күрдіктінің мұттара. Антон Григорьевич Никифоров институтка госэкзамены сите туттарбакка бебеске топпута. Игнатий Андреевич Петров салынға комсомол райком секретарынан, Исидор Иванович Иванов, Андрей Самсонович Павлов, Чакыр Осколотыгар учуталлы, Иван Степанович Уанна, Петр Степанович Игнатьевтан, кинелер аймақтара, Павел Петрович Попов, элгейге учуталлы сыджан, өстөктөн өйі сағы сите аттамыттара. Паматыннығы Дмитрий Михайлович Николаев, Тимир Бетонтан оғырбыта, Каркаға ыстал. Турар олығы бетонтан оғылыбыт. Өйдігіннегі оруға, туроруға, элгейе ортос тулатын қайыстыванны чағын сибирисе, Попов Афанасьевич көміріспіді. 2000 бесыллақта улуу күйі алтын сылын көрсі. Никифоров Лука Григорьевич Чоғылайынен паматыннығы чөрігер түмері үлеті ұтылыпты. Паматынныққа әбі
Seriye barana bir boyunu çıtallar attara sorulubut serge erilligide. Pamatinlik türelenmide. Suruga учителям, воинам Эльгельсам, павшим в Великой Отечественной войне 41-45 году. Иванов Василий Наумович, Игнатьев Петр Степанович, Никифоров Антон Григорьевич, Павлов Андрей Самсонович, Попов Павел Петрович. Проходят годы, десятилетия. Же ити курдук. Тыгынчы 941 сыллардағы уаттар сери өрөгөйдәк кайыннан түмүктенмет героя ката биреме төһөнден ыратын истегнайы устурия керехите болан жон народ макталлах өйгөр санатыгар сүппеттик иңпите. Сүрпес уяртатугар андойдун аймабыт каражай фашизм Советский Союз үрдүнен бүтәйктәктик соғым оғлан бұл сеттун алты сылттан тақса сыл ұстатыгар әлек қалғананныгар олырар жалдақпыт. Күнді бар жамыт. Бүгінгі ұлы кайы сеттун алтысында өрігейдер күнінен әғірделерге ұлбәрілер Элгайы орта сколатын директорыгар Софья Васильевна Игнатьеваға бағалысты. Нейлек олықтақтыра, күнді оғылары бұд, бұл бүгінгі долгутулақ күнінен, күйі хеттуан алтасылынан, әлгәйі ортасколатын артыттан, барғытыгар улақан әғірдебетін тердебет. Бұл бүгінгі келен тұрар памятник бұд, бұйын учуталарға, биги оскола бутыгар үлели ғылжан барбыт, 12 учутал уроктарын ситери бербекке, оғылару ситери өрепбекке, дойдуларын көміскі тұрмыттара. Кинлер сорықтары етенге төннен келен бұ ейләқ олық бұтын тұтыспыттара, осколабыт сейдарыгар улақан олықпы бұттара. Биге бүгін мақтанабыт сері тыл бетерәні бұ бүгінгі ейләқ олықпыт қағанда аймамматын барбыт үрдібітігер ейләқ қаллар олар бұт иннекелері жоллық болынар. Тоғыз күні бігі дойды бұтқас білді ұлықтағыр дерің өйді бүлләқ. Бүгін бігі сәрі толануға кіргізбіт, қорсын сәрі еттер, тылға келбен нәқті күлеләбіт, аға күліні жон үті аттырғар сүгірүйі болар. Кенелер ие дойды бұтын әрдәқті көміскәбіттері, күйі үргөйін бәлерінері дойдыларғар болбаққа, бүтін ан дойдуға ағалбыттыра. Чері бар жомбыт. Чочума чумпыран тұраммыт, сәрі толаны ғырықты бұт, әргілі бәтәқ ағалар бұтын, әхлер бітін, күнді ұчуталар бұтын, ақтан санан ағығын. Тоқта омнулы бат, кимда омнулы баттен, үрдік тұл үйелерін ортан, кенеғыз кенчәрі сүріғін бұрын сылағыр керен, келбеннәқ аға күліне, кіріп-жіктақ жағаларын санатан, саңаттан саңа күйіларға серді тұрдың. Кемді омнулы бат, тоқта омнулы бат. 26 миллионов 452 тысячи жизней унесла Великая Отечественная война. Проходят годы,
десятилетия. Сменяются поколения. Но разве можно предать забвению подвиг воинов, защитивших не только нашу жизнь, но и само звание человека, который хотел растоптать фашизм? Мы склоняем головы перед светлой памятью не вернувшихся с войны сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Наступает минута молчания. Вечная память жертвам Великой Отечественной войны. Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины. Кимда умнуллубат, тохта умнуллубат. Возложение венка победы, посвященное погибшим воинам, шагом марш! Светом благодарной памяти, светом любви вашей, светом скорби нашей. Пусть озарятся имена павших. Вспомним. Кругом. 3 года, 10 Шагом месяцев марш! и еще 18 дней. 26 миллионов 452 тысячи жизней унесла Великая Отечественная война. Проходят годы, десятилетия. Сменяются поколения. Но разве можно... Бутурдук, ағадойду, ұлы сирититтен төнні бетер, ойыл учуталларга, амадың неколаттығар сүгірүйі түміктелер. Кимда умнуллубат, тухта умнуллубат.
Из 18 ребят, как много их друзей хороших, лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Светилась падая ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет. А какие яростные те у незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Над нами месяцы кружили, и было видно, словно днем, но только крепче мы дружили. Перекрестным огнем, и как бы трудно не бывало, и верен был своей мечте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Мне часто снятся все ребята, друзья мои военных дней. Землянка наша в 3 наката, сосна сгоревшая над ней, как будто вновь я вместе с ними стою на огненном черте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Ustadır Ali. Төрдөн бир, төрдөн бес жылдардағы уаттақ сүрі, өргөйдек қайыннан түміктенмет героиката, бірікме төхіннен ұратын істіғнайы, устория керехеті болан, Джон Норот мақталлақ үйгір санатығар үппеттік үңпіде. Төрәбіт өскәбіт сұнтар бұтылуға, олу қайын ұхансыға, екі тұғынча сәтті хүс биоғын алтта бойыну, сәрі толануғар атар бұта. Онтон тыгынчал тыгыс алтуын төт қарыннақ әдір жоннор бұд төнні бәдәқтері. Күнді нәйлек бит олықтақтыра, білігін кәлен тұрабыд,
аға дойду улу серитигер өлбүт бойыннарган Аллах паматынныкка. Сери бастыкы сылларыгар отут септеки икки сылыгар отут алта кихи, үхүс сылыгар 9 кихи сериге барбыттара. Аға дойдуну көміскүр улу сериге бейгін әлектен элгейи, угут көй, толон, түбе, сүз алтын бес саңмай чеген чебдик, күстәх, күдәктәх болаттар сериләһер армияға садақ тутан кыттыбыттара. Сериләһер армияға ыңырлыбыт нәһлек олаттара Москва, Уанна, Сталинград, Курскай дуга, Ленинград, Харьков аттылыргар Старый Руссаға, Илмен көлге, улақан қан тоқтулақ, уаттақ кыргыһыларга серилес биттері. Кенелерттен ағуан иккіде сериттен әргілі бәтәқтері. 1961 сыл ғымайын 9 күнігері нәхелектен сериге барын өрбіт бойынларға мас варианынан паматыннек тұтылы бұта. Өйді біннік бары егін Иван Алексеевич Павлов оңыр бұта. Паматыннегі ахыға қоро, толон, угут көл, үйіз бұрдың уанна әлгәйі төлбелеріттен серилес бит, алтын тақса бетерәллер кәлен күтті бұттара. Телевишканы тутар военный частка сулуспалы сылчар саллаттар, бойобой автоматтарынан сери кыттылақтыра бұлт сағаларынан үст тәгілләқ күргөмне ғытыннан салют оңыр бұттыра. Сунтартан Ан-2 самолет Браханникка мұстыбыттарға әрге сылжан әғірдәлі листовкалары түхер біті. Жуақар спортивный күрәқтігейлер, концерттар кейе қайыққа дері ұтылы бұттыра. Көйі 30 сыллақ юбилейгері бастакы бас паматыннығы темір бетон паматыннығынан соқ бүйен оңыруну бөлігес тұтар монтажтыр управленчінің участыға бетігер ылымыта. Сери күттілақтыра келес-келек батысысыларға бұлақтары тұтан Орленок, Онна, Зарница, военный спортивный онюлар юнармейстера, военрук запас капитана Пал Палыч Михайлов салтатынан паракка тақсыбыттыра. Батальонлары иккердаларгар көрі күрәк ұтылыбыттыра. Паматыннек оңғылыбыт сыла тұғынча 975 сыл. Материала темір бетон. Көйі күнінен ғымайын тоқсы сұр күнігері бүгінгі беге нәхлек бітеттен сереге баран өлбіт ағалар бұтын, әхелер бітін мақтанан чочыма чумпыран көк гирлянданы урабыт. Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей. Пусть озарятся павших. Бұл жағата бұлан ыстыққа кейлен, бомбағаты білен үрбіттер, үрінкін анныттан сөпбіттер. Кемда оннылы бар, тоқта оннылы бар. Сүрекқа бары бар, дуаға бары бар, қаз кейі бары томны бат, андойду бүттіне онны бат. Сменяются поколения.
Дойду улуу серитигер өлбүт боюннарга аналлах пападынника сүгүрүйү түмүктенер. Ким да умнулу бар, тоқ да умнулу бар.
покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, бери шинель, пошли домой. С войной покончили мы счеты, бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила, пришел конец ей самой. 4 года мать расцветали. Онтон сеттун төттөн бете. Сери уаттак талонуттан эргиллен келбите. Сеттун үз бойын салла. Сериттен орденнак келбиттере агыс ки. Төт офицер, 9 старшина, сержант, ефрейтор, 6 ки Москва, Сталинград, Ленинград кураттары көбіскәбіттере. Бу уаттак сериге арас омукжонноро төрөбүт ие борсеттерин көбіскергер торбуттара. Сери конутуттан кыйы сырдык жағыдагар кустаран эргилбит сери тылга яракан сырала кулага ветераннарын онна ол тыгынча 219 күннәк түн усталаргар болбут сериттен эркилдибекке саркылара сандыбыт эдер олокторун народ түгүлүнен толук урбуттара. Үйелерге омнулубат мактап болун бу кыйы бу жол элехиттер кыспыт сакабыт сирин албан аттак боюндарга. Билген келен турабыт кыйы биохон сылыгара агадайту серитин кыттылактаргар монументна. Нехелеттен 165 ки сериге кыттыбытыттан агон 2 сериттен эргилдибедектере. Кыйы бион сыллах юбилейн көрсе нехелет жалтата бахалык Александр Николаевич Миронов 1941 15 сылдарга ага дойду серитигер кыттыбыттарга монумент оңоттарбыта. Монумент проеган уанна монументы горуну нехелек олохтоктора Иван Алексеевич Павлов, уанна Фидель Иванович Павлов бейлерин эппеттеригер ылан толорбуттара. Сериттен эргилдибиттер, сери конутугар октубуттар, сорога суох сүппүттер, өлбөт сүппет албан аттара, көмүс букваларынан сурулган весас туккары үетидилдибитер. Монумент тыгынча 995 жыл гымыйын 9 күнүгер ахылдыбыта. Сылайы монумент тагар олу кыйы парада сери тыл бетерендерин честехин ытылдар. Монумент автордара Павлов Фидель Иванович, Павлов Петр Иванович. Же ити курдук этен туран тыл тере эме бейлерин сетти белен туран карыстамакка үлелен кыйыга тугунан да кыйын кемнемет кылаты килдер биттере. Онон бу монументга келен туран эме би дойдулактар бутыгар тыл үле ветерандарыгар сүгүрүен туран төбөнү төнкөтүк. Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей, пусть озарятся имена павших. Вспомним 3 года, 10 месяцев и еще 18 дней. 26 миллионов 450
52 тысячи жизней унесла Великая Отечественная война. Проходят годы, десятилетия, сменяются поколения. Но разве можно предать забвению подвиг воинов, защитивших не только нашу жизнь, Тарбутагара, но и Сигуриен само Туран, звание человека? Эрю, Кёгнен Чекер, Гирлянданы, Урон. Мы склоняем головы перед светлой памятью не вернувшихся с войны сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, Kimda umnullubat, Rusla umnullubat. Наступает минута молчания. Ulu köyü Settuan altasılanan Ağadelirge tılbariller Nehliyeka ağa bağlıgara Gavril Leonidovich Yakovlevka. Ütüktağullah, ветераннар быт, сери кеминеңе оғылар, сери тулаяқтара, барығытын улу күйі күннен үттігістіңнік әғаддалебет. Әлге айттен 165-ке сери қону тұғар бар бұта, онтон ағуонекке күйін әргілден кәлбетаға. Бүгін күнге хүрбе bir тыл ветеран әлгейге бар, әтті әри тулаяға, онна әри оғылыры бейек олыр олар. Онын бейгі әдір көлуіне аға астақ жонлар бұд, ағылар бұд, әхелер бұд, ұғайдар бұд, әлі қойық олық ең құрулас бұд көйілара бейеға үрек бітігер бар. Онна курук биги ону акта саны үетете жиху. Ура, товарища! Ура! Ким домнулуат, тох домнулуат. Салды улы кöyü Settuan altasılanan Ağarda toygun Anır Evdakiya Zakharova. Günde Varcamut saldı Erçimen ansambl ırından ağırdetin tutuğun.
Улы кайы. День Победы, как он был от нас далек, как в весне потухшим тает уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы прибирали, как могли. Этот день Победы, порохом в травах, это праздник. Күнді нәлет бет олықтақтыра. Улы кайы сеттуана алтасылығар. Уруй, айқал, ура табарыстар!